Sini jangan manjak dulu. Jentingnya mandek dulu gitu kan baik nanya aku. Lớn. Cũng muốn sẽ cất năng trong bọn đi cũng đi lộ là đi lấy năng con cả dừa đúng không? Ồ, Đi chú ta cả năng gáo ngược rồi. Chú muốn đi làm sao? Timun. Hah? Dikit. Tadi ada di sambil. dia merekam no kakak dikit doang. Bener lah. Tadi sambil apa? Kirakus. Apa? Mưa tôi kèn máy bay. Chẳng cuốn mà luôn luôn đang ở đâu chẳng tôi mà ada besi ada kan duduknya. Oh, salah timun nak. Lah. Sing rugi hidup di Bali yang sing kini itu. Tuh belum aja tuh.
Dan nanti ketapan paling kali motor di tapan apa das kon lapor hilang dipekan kan ini mereka bu menek bos lanyo kan begini paling diparkir paling kali motor kunci mau di kantong ada nih nak numpang lah ketapan jadi berjalan ngangin bu sampai di lampu merah di pojok rumah sakit. Tahu ada manfaatnya.